Audi A4 qara түсті. Таза абалда. Рестайлинг. Жылы 2002, қимылдатқыштың көлемі 2, басы $3750. Коробка механика. Телефон номер 0500 18 21 86. Қанша дейсіз байке болар басын? 3-5 кім болар? Болар басы 3500. 3500-ге берем дейді тоғандар. Мынакей салондағы таза. Паркоп бар. Бұл ұнаға қатарлаштырған Audi A6. Жақшы абалда көрінеді. Коробка автомат. Жылы 2001. Қимылдатқыштың көлемі 1.8. Бензин. Басы $3700. 0709 711 462. Расход 810 литр. Audi A6 срочно сатылат. Басы 280 000 сом. Қимылдатқыштың көлемі 2.6, жылы 96, басы 280 000 сом. Кузов S4. Қара кожа салон. Салон жақсы абалда. Жылы 91 2.6 объем. Коробка механика, расход 10-12 литр. Басы 220 000 сом. 0702 42 41 58. Қанша кемі бар айтылған бадан? Я байке. Айтылған бадан қанша кемі бар? 200 Тоғылық 200 000-ге берем дейді тоғандар. Audi S4 универсал. Пробег 438 312 километр, жылы 94, қимылдатқыштың көлемі 2, инжектор мотор, коробка механика, расход 812 литр. Телефон номер 0706 676 648. Басы 215 000 сом. Ассаламу алейкум. Қанша болар басы байке? 205 болушу. 205 000 сом, Басы 205 000 сом болар басы. Айрбак бар. Паркоптағы бар тоғандар. Audi A6. TDI мотор, турбо, дизель. Қимылдатқыштың көлемі 2.5, коробка автомат. 4 ВД, расход 8-9 литр. Трассада 6-7 литр расход қылады. Басы $4,500. Телефон номер 0551 17 17 15 17 77. 0551 менен. Салондағы таза тоғандар. Азыр мен салонды тартып көрсөтөйүн десем, тилекке каршы уна жабык. Сырты көрүп турганыңыздардай мынаке эч кандай сызылган, чийилген же урулган жерлери жок. Таза абалда. Audi S4 жылы 90, 2.3 объем, центр замок, коробка тоғандар механика, басы 300 000 сом. 0505 15 33 33. Музыканы өчүрүп турасыз байке, суранчы салон тартып көрсөтөйүн. Салондагы таза. Салам алейкум.
Канча болор баасы? 290. Болор баасы 290 миң сом. Audi 100. Жылы 86, 1.8 объем моно. Баасы 200 миң сом. 0700 351 899. Audi S4. Капотты да газ тартып көрсөтөбүз, макул. Канча эми болор баасын айтыңыз, баасы? 80. Баасы 280 миң сом. Жылы кайсы жыл? 93. Жылы 93, коробка. Механика. Коробка механика. Жакшы абалда экен. Капотты ачып көрсөтсөңүз болот. Таптаза. Мынакей. Салондагы таза. Идеал. Идеал абалда. 4 дөңгөлөгү лета кошуп беребиз. 4 летний дөңгөлөк кошуп бересиздер. О, иншалла. Чирик-бирик жок. Мына чирик жерлери да жок. Багаж дагы таза. Багаж да кеңири. Курстан келген. Эми телефон номерди айтып коюңуз байке. 0500 69 69 68 62. Ушул телефон номерге байланышасыздар. Мынакей. Таза экен. Мына мотор жактары бүт таза. Без вложения. Коробка, мотор, ходовка, вложения жок эч жерине. Болор баасын канча дедиңиз? 270 берем. 270 миң сомго берем дейт. Жакшы абалда. Дагы бир Audi S4, жылы 91, 190 миң сом баасы. Жакшы абалда. 0706 01 64 08. Коробка механика. Салон. Канча кеми бар эми айтылган бадан? 20 кеми бар. 20 миң сом кеми бар. Катарлаш турган дагы бир Audi A6, 2.5 объем, TDI мотор. Жылы 2002, 2.5 объем дизель, срочно сатылат. Ноль 771 30 33 67. Коробка автомат. Полный электропакет, мультируль. Пробег 358 709 километр. Канча байке болор баасы? 250. Болор баасы 250 миң сом. Байкап көрүңүздөр.